Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza nkwa ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Ni amakuru turaza kuba dufite ingingo zigiye zitandukanye izano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amwe mu yo tugiye kugarukaho, Leyitona General Innocent Kabandana yitabye Imana. Inkuru turakugezaho, turaza kukubwira ngo uyu muntu yari muntu ki. Umwe mu basirikare bakomeye ba RDF, dore ko bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye. Turaza kukubwira ni muntu ki. Ndaza kukubwira kandi ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Imasisi abarwanyi ba AFCM 23 bigaruriye agace ka Shoa. Turaza kuba tuganiraho turebere hamwe aho inambara igeze muri kira gihugu. Mu gihe kandi UPDF yatangiye gukoresha imbunda zigezweho za CSBN zinakoreshwa na RDF. Ni mu gihe kandi FIDC yitakanye Wazalendo nyuma ya raporo ya Loni. Ndaza kukubwira ko hari uwo muri M23 watangaje ko M23 nifata Uvira izanafata Kongo yose nkuko biri gutangazwa nabo muri M23. Ibi kandi bigarutsweho nyuma yuko hashize iminsi humvikana ko M23 yenda gufata Uvira, kimwe mu bice bikomeye cyane ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru ushobora kugiramo uruhare ukaduha ibitekerezo, ariko kandi wibuke ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Mwayikaze mu makuru agezweho. Tugiye guhera kuri inkuru ivuga ko Leyitona General Innocent Kabandana yitabye Imana, hanyuma turaza kugaruka no ku mateka ye. Leyitona General Innocent Kabandana wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique yitabye Imana azize uburwayi. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko Leyitona General Kabandana yaguye mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda i Kanombe kuwa 7 Nzeri 2025 azize uburwayi. RDF yahumurije kandi ifata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera inamwifuriza iruhuko ridashira. Leyitona General Kabandana yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu 1990 aba umwe mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Leyitona General Kabandana yayoboye ingabo z'u Rwanda zafatanyije n'iza Mozambique mu kurwanya ibyihebe no kugarura amahoro mu duce twa Palma na Mokimbo wa da Praia twari twarigaruriwe nabo n'abarwanyi bakomeye ari muri Mozambique. Mu kwezi kwa Kanama 2021 nibwo ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zafashe umujyi wa Mokimbo da Praia ahari ibiro bikuru by'inyeshyamba zishamikiye ku barwanyi ba Islamic State guhera muri 2015. Leyitona General Kabandana yabaye umuyobozi wa Special Force, afatwa nk'umugabo wicisha bugufi n'umunyabigwi kubera uko yitwaraga mu bikorwa aba yashinzwe. Yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree muri Business Administration yavanye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University yo muri Amerika. Mu myaka itandukanye Leyitona General Innocent Kabandana yahawe inshingano zitandukanye, harimo no kuba yarabaye umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu zindi nshingano kandi yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako, aba ni umuyobozi wungirije w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudan y'Epfo. Yanabaye umuyobozi muri RDF ushinzwe ibikoresho, Chief of Logistics, umuyobozi mu kigo cya Rwanda Peace Academy. Mu mwaka Leyitona General Kabandana yamaze ayoboye ingabo muri Mozambique hakozwe byinshi mu kwirukana ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu rero akaba ari umugabo igihugu kibuze, kandi akaba ari umugabo benshi bafata nk'intwari, aho bavuga ko igihugu cy'u Rwanda kibuze umugabo w'intwari, umugabo wari ufite umumaro mwinshi, umumaro ukomeye, wari ufite ingaruka nziza kandi zikomeye ku bikorwa byose bya RDF, cyane cyane mu minsi mikeya ishize muri Cabo Delgado, aho igisirikare cy'u Rwanda cyari kiriyo
n'ubundi kikiriyo nyine mu kugarura amahoro yabuze muri biriya bice, aho imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye yibasira abaturage batuye muri biriya bice by'umwihariko ari muri Mozambique. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bagize uruhare mu kugira ngo amahoro agaruke muri Mozambique, dore ko ari umwe mu bayoboyeho ingabo zagiye kurwana hariya muri Mozambique ndetse amahoro akagaruka. Natwe nk'umuryango w'Amakuru TV tumwifurije kugira iruhuko ridashira, twifatanyije n'igihugu cyose muri rusange. Igisirikare cya Uganda cyongeye imbunda zigezweho mu ntwaro gitunze, gitangira gukoresha imbunda zo kugaba ibitero zo mu bwoko bwa Brain 2 zikorerwa muri Repubulika ya Czech nk'uko ziherutse kugaragara zifitwe n'abashinzwe kurwanya iterabwoba. Izi mbunda twanababwira ko RDF imaze igihe izikoresha. Ikinyamakuru Military.Africa gikunze gukora inkuru ku bikoresho bya gisirikare ibihugu bya Afurika bigenda byibikaho, kiravuga ko iyi ari intambwe igaragaza ingufu igihugu gikomeje gushyira mu gushakira ingabo zacyo intwaro zizewe zinyuranye kandi zijyanye n'ibisabwa mu kurwanya iterabwoba ndetse n'ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere. Amafoto yafatiwe mu bikorwa rusange yerekana abagize umutwe wa Joint Anti-Terrorism Task Force bitwaje izo mbunda ziberanye no gukoreshwa mu mijyi no guhangana hagati y'abantu begeranye bikunze kugaragara mu bice bya Uganda ahakunze kumvikana ibitero bya hato na hato by'iterabwoba. Nubwo umubare nyawo w'imitwe yahawe izi mbunda n'igihe zaguriwe bitaramenyekana, iri terambere rijyanye n'ubushake bw'igisirikare gitandukanye muri Afurika gishakisha uburyo n'ibikoresho bijyanye n'ibyemewe na NATO bigenda bisimbura imbunda zo mu gihe cy'abasoviete. Izi mbunda zikorwa n'uruganda rwa Seska ruherereye mu mujyi wa Uheresk Broad ni mu gihugu cya Repubulika ya Czech nyine. Igaragaza izi mbunda rero zikagaragaza iterambere n'imiterere y'imbunda zo kugaba ibitero igezweho itandukanye n'ubwoko bwayibanjirije, aho nyine ubu bwoko bw'izi mbunda ari ubwoko buremereye cyane, aho ari n'imbunda zigezweho. Iyi yatangiye gukoreshwa muri 2015, yakemuye inenge zari zifitiwe n'ubundi bwoko bw'imbunda nk'uburemere n'imikorere iza ari imbunda ishobora gukoreshwa mu butumwa butandukanye, aho ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu 20,000 umunwa wayo utaragira ikibazo. Ishobora gupima ibiro 2,800 iriho magazine yuzuye kugeza kuri ibiro 3 cyangwa se 3,250 bitewe n'ibindi ushobora gucomekaho nka night vision ndetse n'ibindi. No kuvuga nyine iyi mbunda iremereye ku buryo ishobora kubipima nk'ibiro 3. Urumva ko ntabwo iremereye cyane nyine ugereranyije n'ibibunda bya kera iyo wabaga wujujemo amasasu nk'icyo usanga gifite ibiro birenze 5. Abazi wenda ibijyanye n'imbunda barabizi. Izi mbunda rero iki gisirikare cya Uganda UPDF kikaba cyamaze kuzibikaho. Ndagira ngo mwibutse kandi ko izi mbunda n'ubundi muri RDF basanzwe bazikoresha. Ibingibi nyine ni ibintu iterambere riba ryaramaze kugira inyarugenge. Reka nkubwiye kandi ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Imasisi abarwanyi ba M23 bafashe ibindi bice ndetse kandi baburira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bayibwira ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kurinda ibice bagenzura. Kuri iki cyumweru itariki ya 7 Nzeri, inyeshyamba za M23 zongeye kwigarurira umujyi wa Shoha muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa APCRS wa Janvier Karairi. Ikinyamakuru Actualite.cd kivuga ko izi nyeshyamba za Wazalendo zari zirukanye inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi kuri wa gatandatu ushize, ariko umunezero wa Wazalendo wamaze igihe gito. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza, ngo inyeshyamba za M23 zagarutse muri aka gace mu gitondo cyo kuri iki cyumweru maze zirukana Wazalendo. Umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano nuramenyekana gusa ngo ni benshi.
kugeza ubu Shao yongeye kujya mu biganza by'inyeshyamba. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwahumvikanaga rwaje guceceka nyuma y'uko M23 ihafashe. Iki gice cyahindutse isibaniro ry'imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 na Wazalendo. Ni ahantu h'ingenzi muri kano karere, aho bivugwa ko inyeshyamba za M23 na Wazalendo zimaze amezi arenga 3 zirwanira kuhagenzura. Aya ni amakuru uruhande rwa AFC M23 rutigeze rugira icyo rubivugaho. Gusa aturuka muri kiriya gihugu by'umwihariko nyine muri biriya bice yemeza ko M23 iri gukora n'ibishoboka byose kugira ngo inafate ibindi bice bikikije aho ngaho kugira ngo ishobore kugenzura mu buryo bwuzuye iki gice, cyane ko ari kimwe mu bice by'ingenzi muri territoire ya Masisi. Ndetse M23 yo ubwayo ivuga ko iraza gukora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze inigarurire ibindi bice. Ni nyuma yo kubona ko igisirikare cya Kongo FARDC kidateze guhagarika imirwano. Ni nyuma yuko perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi agaragaje ko nta na rimwe ateze kumvikana na M23. Abasesengura politike by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo bakomeje kugarukaho ni cyuko iyi ntambara iraza gukomeza kandi igafata umurego nyuma yuko M23 noneho nayo yatangiye kugaragaza ubushake bwo kuba itagomba gusubira inyuma. Umuyobozi w'umutwe wa Mayimayi ya Kutumba uri muri iyo leta ya Kongo yise Wazalendo yo kuyitabaza. Nyine nuko ngo nyine umuyobozi w'umutwe wa Mayimayi uyu nguyu nyine uri mu mitwe nyine leta ya Kongo yifashishije leta nyine yayise Wazalendo kugira ngo iyitabaze mu ntambara ihanganye na M23. Uyu mugabo yateguje ko uyu mutwe nuramuka ufashe umujyi wa Uvira bizarangira unafashe Kongo yose. Ni umutwe wa M23 yavugaga. Yavuze ko M23 iramutse ifashe Uvira yahita ifata na Kongo yose, kubera ko aravuga ati niba baba baramaze gufata Kivu hafi y'epfo yose, ubwo nyine baba basanga bayifashe Kivu y'amajyaruguru nayo, ubwo se abasigaye iki? Ni imvugo y'uyu mugabo. General William Yakutumba yabitangaje kuwa gatanu tariki ya 5 Nzeri ubwe we na bagenzi be bayobora imitwe ya Wazalendo bari mu nama yabahuje na meya wa Uvira Kaifara Kapenda Kikivu mu rwego rwo kuganira ku mpamvu bari abarwanyi bitambitse icyemezo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Meya Kifara Kapenda Kikavu yari yatumije iriya nama mu gihe umujyi wa Uvira akomeje imyigaragambyo yatangijwe na Wazalendo yigometse isaba ko General de Brigade Olivier Gasita wo mu ngabo za Kongo ava muri uriya mujyi. Uyu Gasita amaze igihe ahawe inshingano na Tshisekedi zo kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Gusa Wazalendo zanze ko akorera muri uriya mujyi zimushinja ko ari we umwe mu bantu ba hafi ya M23. Ingingo y'uko uyu musirikare agomba kuva muri Uvira abayobora Wazalendo bongeye kwishimangira ubwo bari kumwe na meya w'uriya mujyi. General Yakutumba numwe mu bayishimangiye agira ati twebwe Wazalendo tuvuze tweruye kuri ya general witwa Gasita tutamwemera hano muri Uvira kubera ko bagurishije umujyi wa Bukavu. Gasita numwe mu ba general bavugiye imbwirwa ruhame iruvungi basaba Wazalendo kureka M23 igatambuka. Ati Gasita ni nawe wari uyoboye ingabo Ikindu, ntabwo ashaka kubona Wazalendo mu maso ye. Mu minsi ishize Ikindu yahice Wazalendo 25 byabaye kwa 14 Kanama 2025. Ntabwo akunda Wazalendo, ati rero natwe ntago tumushaka. Uyu mujenerali yavuze ko General Gasita naramuka agumye muri Uvira nayo azayigurisha, kandi ko uyu mujyi nuramuka ufashwe na M23 bizarangira inafashe Kongo yose. Dusoza aya makuru reka nkubwire ko FARDC yitakanye Wazalendo nyuma ya raporo ya Loni. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa gatandatu itariki ya 6 Nzeri 2025 i Kinshasa, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge yasubije raporo ya Loni iherutse gukorwa ko ihonyorwa nyine ry'uburenganzira bwa muntu gishinjwa gukora mu burasirazuba bw'iki gihugu ku bufatanye n'inyeshyamba za Wazalendo
bakorana bya hafi mu kurwanya M23. Ati sinigeze mbona ibice biri mu mujyi muri iyi nyandiko aho FIDC ishinjwa mu buryo butaziguye guhonyora uburenganzira bwa muntu cyangwa ibyaha by'intambara. Ikibanzweho cyane cyane ni M23 na Wazalendo. FIDC ivugwa gusa kubera ubufatanye bwayo na Wazalendo, icyakora gukorana nabo nibisobanura ko tubagenzura kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo nibishobora kwitirirwa FIDC. Iyi raporo yasohowe tariki ya 5 Nzeri n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu, nubwo itavugwaho rumwe, igaragaza uburemere bw'ibyaha byakozwe kuva muri 2024 mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kandi bikomeza kugeza muri Kamena 2025. Iyi raporo yanzura ko impande ziri mu makimbirane yaba M23 hamwe na FIDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo bakoze ibyaha bikomeye bishobora gufatwa n'ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ibyaha bivugwa birimo kwica abasivili, iyica rubozo, kunyereza abantu, gufata ku ngufu, gusahura no kuvana abantu mu byabo ku gahato, hamwe n'ibihumbi by'abahohotewe biganjemo abagore ndetse n'abana. Ku bijyanye na FIDC na Wazalendo, raporo ivuga ko bakoze ibikorwa byo kwica nkana abasivili nyuma y'imirwano ndetse bagafata ku ngufu abagore bakanasahura abaturage ubwo babaga basubira inyuma muri Mutarama na Gashyantare 2025. Iyi raporo kandi inatunga urutoki Kongo kubera ibikorwa byakozwe n'ingabo zayo n'abafatanyabikorwa bayo, ikemeza ko byakozwe ku mabwiriza yayo cyangwa ibihagarikiye. Yerekana kandi ko kunanirwa kurinda abaturage ndetse no kwibasira amashuri n'ibitaro ari bimwe mu byaranze iyi leta ya Kongo. Mu gusubiza, General Ekenge yongeye gushimangira aho FIDC igeze, yitandukanye n'ibyaha bishinjwa inyeshyamba za Wazalendo, anasaba ko habaho gutandukanya ubufatanye bwa gisirikare n'uruhare rutaziguye. Ndagushimiye cyane. Aya niyo makuru yaragezweho, andi mu yo araza kubagezweho uko amasara agenda azamuka. Natwe turahari kugira ngo tukugeza amakuru agezweho isaha ku isaha. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, aha ni ku Makuru TV.